Hello everyone, thank you for your attention. It's time to get you ready for takeoff. Senyores i senyors, atenció si us plau. Señoras y señores, su atención, por favor. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? A continuació, i complint amb regulacions de l'aeronàutica civil, els farem una demostració de l'ús de l'equip d'emergència. A continuación y cumpliendo con las regulaciones de la aeronáutica civil, les demostraremos el uso del equipo de emergencia. In accordance to civil aeronautical regulations, we will demonstrate the use of the emergency equipment. Cada seient està dotat d'un cinturó de seguretat situat a banda i banda d'aquest. Cada asiento está dotado de un cinturón de seguridad ubicado a ambos lados del mismo. Every seat is provided with a safety belt located on both sides of it. Per assegurar el seu cinturó, inseriu la part metàl·lica a la sivella. Para asegurar su cinturón, inserte la parte metálica en la hebilla. To fasten your seat belt, insert the metallic part into the buckle. El seu cinturó ha d'estar assegurat en aquest moment. Su cinturón debe estar asegurado en este momento. Please make sure that your seat belt is fastened in this very moment. Les màscares d'oxigen es presentaran automàticament davant seu només en cas de descompressió. Las máscaras de oxígeno se presentarán automáticamente frente a ustedes solo en caso de una descompresión. In the event of cabin decompression, the oxygen mask will appear automatically in front of you. Col·loqui-la sobre la boca i el nas, ajustant-la amb la banda elàstica i respiri normalment. Colóquela sobre boca y nariz, ajustándola con la banda elástica y respire normalmente. Place the mask over your nose and mouth, adjust with the rubber band and breathe normally. En cas d'amaratge, els bots salvavides estan ubicats en compartiments especials al llarg de la cabina. En caso de amerizaje, los botes salvavidas están ubicados en compartimentos especiales a lo largo de la cabina. In case of ditching, the life rafts are located in special compartments along the cabin. Les armilles salvavides es troben en panells especials sota de cada un dels seus seients. Los chalecos salvavidas se encuentran en paneles especiales debajo de cada uno de sus asientos. You will find your life vests in special compartments under your seats. Recordin, l'armilla no s'ha d'inflar dins l'avió. Recuerden, el chaleco no debe ser hinchado dentro del avión. Remember, the life vest must not be inflated inside the aircraft. Aquest avió està dotat amb 7 sortides d'emergència. Este avión está dotado de 7 salidas de emergencia. This aircraft has 7 emergency exits. 2 portes a la part davantera, 2 puertas en la parte delantera, 2 doors at the front, 4 finestres a l'alçada de les ales, 4 ventanillas a nivel de las alas, 4 windows over the wings, una porta a la part del darrere denominada cua, una puerta en la parte trasera denominada cola, 1 door at the back or tail cone. Per a més informació, llegeixin les instruccions de seguretat que trobaran a la butxaca del seient de davant vostre. Para mayor información, sírvase leer el instructivo de seguridad que encontrará en el bolsillo del asiento frente a usted. For further information, please read the Safe Information card located inside the seat pocket in front of you. Gràcies per la seva atenció. Gaudeixin del vol. Por su atención, gracias. Disfruten el vuelo. Thank you for your attention and enjoy the flight.